Ikigega mpuzamahanga gishinzwe ubukungu ku isi kiraburira isi yose. Bavuga ko intambara ishobora gusenya ubukungu bw'isi ku kigero gikabije. Ni iki cyabaye kugira ngo IMF igire ubwoba bungana gutya? Kuri wowe bivuze iki? Murakaza neza kuri Bridging Finance, aho tuvuga ku bukungu, iterambere n'ishoramari bigufasha kurushaho gufunguka no kwagura intekerezo zikuganisha mu iterambere. Reka ngusabe udukorere subscribe kugira ngo tugumane kuri iyi channel, tujye dukomeza dusangira amakuru n'inyigisho zidufasha kurushaho gufunguka no kwihaza mu iterambere. Uyu munsi International Monetary Fund yatangaje ibintu biteye ubwoba ku isi, ari byo ngiye kukubwira kugira ngo nawe umenye uko witwara muri ibi bihe. Tuzirikane ko uyu nguyu ari umuryango w'ubukungu ukomeye ku isi. Iki ni ikigega mpuzamahanga gifasha ibihugu mu iterambere mu buryo bw'amafaranga. Brother, iki ni ikigega kiguriza ibihugu, kiguriza imiryango mpuzamahanga ikomeye. Nuvango ni ikigega cy'amafaranga ku isi yose. Yatangaje ko ubukungu bw'isi buri kugabanuka mu buryo bukomeye. Icya kabiri, itangaza izamuka ry'ibiciro mu buryo bukabije, price inflation. Icya gatatu, itangaza ko abashoramari bari gutinya gushora imari yabo kubera ibibazo bya politike. Muri make, hariho ikibazo cya global economic shock. Ibi biraterwa n'intambara ya Iran, yatangiye ari intambara y'amasasu, ariko byaje kugaragara ko ari intambara y'ubukungu. Kubera ko ibiciro bya peteroli byarazamutse, urabizi ko peteroli driver, ibiciro by'ingendo birazamuka, ibiribwa birahenda. None ubu ngubu yatangiye guteza ibibazo ku isi yose. Abashoramari batinye, ibigega mpuzamahanga bikomeye nk'iki ngiki IMF byatangiye kugira impungenge zikomeye ku bijyanye n'ubukungu, kubera ko biba bikurikiranira hafi izamuka ry'ubukungu. Ni International Monetary Fund, urumva igomba kureba uko ifaranga rihagaze, rizamuka, ryagabanutse, ryagenze gute, ese ishoramari rihagaze gute, ubukungu buzazamuka, ubukungu buzasubira inyuma. Urumva amakuru yose barayafite kuko bakoresha aggregate atandukanye. Ibi rero bikomeje, IMF itangaza ko bishobora guteza ikibazo cy'ihungabana ry'ubukungu, isi iza kugira ikibazo kizamuka ry'ibiciro, ikibazo cy'ubukungu gikomeye, aricyo twakwita stagflation. Tubisobanuye mu rurimi abantu twese twumva, ibivuze ko amafaranga yawe nta kintu yaba kigura, ubuzima burushaho guhenda, amahirwe y'akazi akagenda agabanuka. Nk'uko umuntu yinjizaga amafaranga 100,000 akaba yamutunga mu buryo busanzwe, mu buryo bworoshye, uyu munsi araba afite agaciro k'amafaranga 70,000 gusa, kubera ko bya 100,000 ntago biza bikiza kugura nk'ibyo byajyaga bigura. Purchasing power y'ifaranga iraza kugabanuka. Ubu ngubu rero, ibi nibyo rero bivuga ko bigaragaza ko ubukungu bwahungabanye. Niba wari ufite amafaranga yawe akaba hari ibintu yabashaga kuguhesha, uyu munsi akaba atakibiguhesha, kandi nyamara ku rundi ruhande amafaranga atiyongereye, aho ukura hatazamutse, ibi bintu biraza kuba bikomeye cyane kurushaho. Ushobora kwibaza utese ibi bizagira ingaruka ku Rwanda gute kandi Iran ituye kure y'u Rwanda? Bifite ingaruka nyinshi cyane, bifite ingaruka pe. Dukoresha peteroli n'ibiyikomokaho kugira ngo natwe ekonomi yacu ibashe kugenda. Ibicuruzwa byinshi tubitumiza hanze. U Rwanda ntago twihaza muri production. Ibicuruzwa byinshi bidutunga tubikomora hanze, tubitumiza hanze. Ntabwo u Rwanda ruba rwagera ku rwego rwo kwihaza mu biribwa, nibura ngo tuvuge ngo ibitunga umuntu byibanze araza kubibona mu gihugu. Ahubwo byinshi tubitumiza hanze. Bivuze ngo niba tubitumiza hanze, peteroli ikabihenda, ingendo zirahenda, ibicuruzwa byazamutse, biratugeraho bihenze cyane. Nibitugeraho bihenze cyane, abantu baraza kuhungabana. Abantu ntabwo baza kugira ibintu byo kubatunga bishoboka. N'umuntu wari ufite ibimutunga bitewe n'ubushobozi yari afite, ubushobozi buraza kuba bwacitse amazi. Siko abantu dukunda kubivuga se? Ndatekereza ko kumvikana.
hanyuma kandi umukino w'ubukungu ni nk'uko abakinnyi babana mu kibuga. Nta mukinnyi ushobora gukina ari umwe mu kibuga ngo avuge ngo ibintu bizagenda neza. Ubukungu bw'u Rwanda nabwo buhuzwa n'isi kugira ngo turebe ikigero bwazamutseho cyangwa bwagabanutseho, kandi kubera ko utakwikorana ubucuruzi, ugomba gukwinterakitinga n'abandi mu bijyanye n'ubucuruzi, natwe tuzahungabana pe. Mu minsi iri imbere ushobora kuza gusanga ubuzima bwahindutse kandi wowe nta kintu wahinduye kubera ibyo byose maze kuvuga. Abashoramari rero turabagira inama ki? Ubu ngubu abashoramari bashobora gutangira gushora imari muri energy, swat muri iyo petrol cyangwa mu bindi bintu bitanga ingufu zishobora kwifashishwa muri replacement. Abashoramari baragirwa inama yo gucunga amafaranga yabo bakayarinda ko yahura na inflation. Nta kindi cyagufasha uretse kuyakura muri cash ukayashyira mu bintu bidatakaza agaciro. Abashoramari nabwo turabagira inama yo gushora imari muri commodities, abantu bakeneye mu bintu by'ibanze, abantu bakeneye muri iyi minsi. Hanyuma ku muturage usanzwe turamugira inama yo kugabanya ibyo yakoreshaga, turagabanya ama expense, dutangire dutegure emergency fund kuko ibintu bishobora gukomera kurushaho. Twirinde imyenda idakenewe, amadeni idakenewe muri iyi minsi tugomba kuyirinda kubera ko ibintu biri kugana habi. Ntabwo wajya gufata ideni ritari buze kugira icyo rigufasha kuko amafaranga cash ari gutakaza agaciro bitewe nuko nta kintu ari kubasha kuba yagura. Purchasing power y'amafaranga yagabanutse. Nujya gusaba ideni muri bank barayaguha in cash. Niba yaguha in cash uraza gusanga ntaki agura ibintu bike ugereranyije nibyo yakaba yagura. Niba ufite business uratekereza ku biciro hakiri kare kubera ko ibintu biraza guhindura isura kandi biragusaba kuba updated. Ese ubu hari umucuruzi udakorana n'ikoranabuhanga? Ubu ni igihe cyo guhitamo ibintu umuntu areba, ni igihe cyo guhitamo ibintu bimufitiye umumaro, akaba ari byo ufata, ibitagufitiye umumaro ugasunika wegeza hirya ugakubita ugashyira ku ruhande. Abantu benshi batekereza ko ubu ngubu ibintu byamaze kuzamba, ariko wowe ushobora gutekereza mu buryo butandukanye nabwo, ugatekereza amahirwe birimo. Dutekereze nk'abashoramari. Muri make rero urabona ko intambara ya Iran atari inkuru ya kure kubera ko nawe iri kukugeraho mu buryo bwihuse, haba mu buryo bw'amagambo tubikubwira cyangwa se mu bikorwa, ibiciro nawe biri kukuzonga. IMF cyangwa IMF iraburira isi kubera ko ibi ni ibihe bikomeye. None niba IMF iri kuburira abantu, iri kuburira isi kwitega ibintu bikomeye, wowe ubitekerezaho iki? Imbuzi zakugezeho? Gira icyo ukora. Tuganirize muri comment utubwire uko kubyumva n'ingamba uza gufata cyangwa wumva zikwiye gufatwa haba ku ruhande rwawe ndetse no ku bandi. Hanyuma turagusaba ikintu cyoroshye. Kuduha like ntago bihenda, nta mafaranga bigusaba. Kuduha comment nta mafaranga bigusaba. Kudukorera subscribe n'ukuri nta kintu bigusaba. Ariko twe biradufasha kubera ko bituma tuba motivated tukabasha gukora n'izindi video zirenze izingezi kubera ko tuba tubona ko ibyo dukora bifite umumaro. Subscribinga rero kuri Bridge Link Finance, tubana ibihe byose no muri video zitaha. Murakoze cyane.